Waduh ki bajai jai rupa ki ai Saga bagi light but you ain't go. You not how no been wonder you kasih ubah. Riba tu dah kesbar, riba tu dah kejar. Riba lambang terbang bersandar nanai. Sumargin ri ban pen khoi ngin stang la de hi inyai penne ya garong karo kari bahkan nyai sa pateng la pateng kisi Hello. Hello, sir. One number. Hello. Ade ngatang ko William yes. Na may totally tam. Thank you. Tong try te Ronaldo no Messi ne. Ang ngarti untuk player that ball. Ang may pido player chat pliang. Player. Nganek son dengar di kuriu rasa cara. Best banget te. Kuriu ke siang rak. Yes, okay. Let's come to your performance. Performance pi Yusuf ha. Thank you. Start pujet wavin lemon man yeto sab ha. Thank Okay. you. Yes. Ngarana kong batan po pi tong boy mun man kowe mesti pi ko wetnya. Haru yo hamia sai pi ko pliang. Okay. Yusuf ha performance yang pi from my end I'm going to give you 9.5. Thank you, sir. Hello, one number. Hello, miss. Kajishat ngampat lech kajishat. Kawai ngan oi pi ka itanat pelat karyam. Thank So you. sarong karyam kasi bak kham itanat. Thank you. Mo ka di ka jo hiam penar ne kasi ru dai karyam. Tamba kampu number khot. Especially ngai itanat pelat ya karyam. And kajishat jofi ngan let direct kajishat jofi. Kajishat jofi ka itanat. Ngakwa bapinwan ra susu ki bak kham long pala susu ki bat kham itanat susu. And kawai ka bap hapor bapishat na kham itanat bahabafi. Fi flu bat ka jengruai, finang bat penyadai bat ka jengruai kapor bat pilih ikini ki skills bat ki pliang. From my ends, I will give you 9. Thank you, miss. One number. Hello, miss.
Kaju hingaru ka itanat parat karyam ka jingshat ka itanat. Karu komba pi control ya itu ki piliang ru ka itanat ha very perfect. Thank you. Okay. Tamba ka wei ngalap pilong shalak bang. Dai. Pi jiet dakane ka jingshat. Last time ru pi shat dakane ka jingshat piliang. Okay. It doesn't mean we have to repeat biang kaju. Although kan yang betasi kalau level up banyak tu keba reason, okay? Okay, Miss. Tangba next part we have banyak lihat dah kawai pemla ban shat peliang sa, okay? Okay. You have to bring in something different. I hope you can do so much better, okay? In another routine. Dan kalian jangan ngan IP kendai. Thank you, Miss.